Mbukeli silethu Kuhle TV sakubingelela. Uma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa ukwenza njalo. Please ncofoza u-subscribe button ukuze uzokwazi ukuthola zonke ezilandelayo. Kanti-ke njengamanje mbukeli siyakuthatha siyakubeka uma ngabe ubungekho kuyigcwalisa Spring Picnic. Nansi ividiyo kaKhuzani lapha bephinda beyena umhlelo lomcimbi. Sicaphune lapha ney'nkundleni zokuxhumana sithi nje awubheke sikuthatha sikubeka nge-performance yakhe beyenza lapha ehlangisa abantu khona inyakazisa inkundla ngey'ngoma zakhe ekubalwa kuzo khona umjolo loyo nezinye eziningi ezimnandi.